Tekereza umusore ukiri muto yinjira mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ya Uganda. Yaragiye gusaba akazi, yaragiye kureba umudepite usanzwe. Yari afite gahunda yo guhura n'umwe mu bantu bakomeye cyane mu gihugu, perezida w'inteko ishinga amategeko Anita Among. Uyu musore witwa Stephen Wagaba yari yitwaje inkuru y'incamugongo, inkuru y'icarubozo, inkuru y'iterabwoba n'inkuru y'ubutasi bukomeye bw'inzego za gisirikare. Ariko se ibyo yavugaga byari ukuri cyangwa yari umutwe uhambaye w'ikoranabuhanga wateguwe kugira ngo yambura akayabo k'amafaranga abayobozi bakomeye muri Uganda? Uyu munsi tugiye kwinjira muri dosiye yiswe The Lies of Uganda's Rasputin, cyangwa se ibinyoma bya Rasputin wa Uganda. Inkuru iri mu gambanyi, urukundo rw'ibanga n'umugore umurusha imyaka inshuro ebyiri, amafoto y'ubwambure, iterabwoba ryo kuri internet ndetse n'imikino ya politiki yo mu rwego rwo hejuru ihuza inteko ishinga amategeko, urwego rw'ubutasi bwa gisirikare cya CMI n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Uganda FUFA. Fata icyo kunywa ubundi wicare, kuko ibyo ugiye kumva birenze cyane na filime za Hollywood. Reka dusubire inyuma gato twumve uko uruzinduko rwabaye ubwo Stephen Wagaba yageraga mu nteko ishinga amategeko bwa mbere. Yari afite intego imwe, kubonana na Anita Among. Yari yarabanje kumuhamagara kuri telefone, ariko kubera urujijo Among ntiyari yasobanukiwe neza ibyo uyu musore yashakaga kuvuga. Kuri Anita Among yumvaga Wagaba ari kuvuga ko yakorewe iyicarubozo n'umusirikare witwa Captain Amisi Ainebyona. Uyu Captain Ainebyona ntabwo ari umusirikare usanzwe, n'umwe mu bagize urwego rw'ubutasi bwa gisirikare buzwi nka CIDs cyangwa Chieftains of Defense, Intelligence and Security. Akaba ashinzwe umutekano mu nteko ishinga amategeko. Kugira ngo iki kibazo gikemuke, Wagaba yashyikirijwe ibiro by'umupolisi mukuru ushinzwe ubugenzacyaha CID mu nteko, witwa Charles Twine. Wamumugerejeho n'umugabo witwa Joseph Sabiti. Icyo gihe yari umunyamabanga wihariye wa Anita Among ushinzwe itangazamakuru, no kuvuga ni press PA, ariko wanashinzwe gukemura ibindi bibazo byihariye bya shebuja. Muri urugendo Wagaba ntiyari wenyine, yaraherekejwe n'inshuti ye yitwa Banabasi Nuwaheleza, hamwe n'umukuru w'umutekano w'inteko ishinga amategeko yose Ezra Tugume. Impamvu Ezra yararimo, we na Wagaba bavuka mu cyaro kimwe. Bose bicaye mu biro bya Charles Twine, batangira kumva ikirego kidasanzwe cya Wagaba. Wagaba yatangiye ababwira inkuru iteye ubwoba. Yavuze ko yashimuswe na Captain Ainebyona ku itariki ya 12 Ukwakira 2023, amufatiye ahitwa Busega. Yavuze ko yajyanwe ku cyicaro gikuru cy'ubutasi cya CDIS ahagana saa 2 z'ijoro. Icyo gihe rero akaba yarahaswe ibibazo ijoro ryose. Ariko se iryo bazwa ryari rishingiye ku ki? Wagaba yabwiye umugenzacyaha Twine ko iryo bazwa ryari rishingiye ku bintu bibiri bikomeye. Icya mbere, Captain Ainebyona yamushinjaga ko hari nimero ya Airtel yohereje ubutumwa bw'iterabwoba kuri Hashim Magogo. Hashim Magogo si umuntu usanzwe, ni umugabo wa Anita Among, akaba n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Uganda FUFA. Ibyo byabaye amezi 5 mbere yuko bahura na Twine. Nk'uko Wagaba yabivuze, iyo nimero yari yarongeye kohereza ubutumwa bw'iterabwoba kuri Magogo iminsi 3 gusa mbere y'inama. Magogo akimara kubona ubwo butumwa yabwiye umugore we Anita Among, maze Among aha amabwiriza akomeye Captain Ainebyona yo gukora iperereza agashaka nyiri iyo nimero. Hano rero niho ikinamico itangirira. Captain Ainebyona yakoze iperereza ry'ikoranabuhanga, no kuvuga tracking, asanga iyo nimero ikoreshwa na Stephen Wagaba. Ariko mu gukomeza gucukumbura, Ainebyona yaguye kuri indi banga rikomeye cyane kurusha ubutumwa bw'iterabwoba. Yatahuye ko uyu musore muto Wagaba yari mu rukundo rw'ibanga nandese n'umugore we Charlotte yari mu ntoki. Yari umugore cyangwa inshoreke ya Hashim Magogo.
reka mbisubiremo neza wumve uburemere bwabyo. Umusore ukiri muto yari afitanye urukundo rw'ibanga n'umugore w'umugabo w'umuyobozi w'inteko ishinga amategeko Charlotte, yari afite imyaka 48 y'amavuko. Bivuze ko yikubye inshuro ebyiri imyaka ya Nuwagaba. Ikindi gitangaje, Charlotte yabaga mu nzu ya Magogo iherereye Burenga ku muhanda wa Mitiana, ndetse akaba yarabanaga na nyina wa Magogo mu nzu imwe. Ashingiye kuri aya makuru, Captain Ainebyona yahise ahindura icyerekezo cy'iperereza. Yaretse kwibanda ku butumwa bw'iterabwoba, atangira guhatana Nuwagaba ibibazo ku mibanire ye na Charlotte. Ntabwo Nuwagaba yabihakanye, ahubwo kugira ngo yemeze uyu musirikare ukuri, yafashe telefone ye yereka Captain Ainebyona amafoto ye yambaye ubusa aryamanye mu gitanda na Charlotte. Yavuze ko nyuma y'amasaha 12 ahatwa ibibazo, Ainebyona yamutwaye mu modoka akamugeza Kireka, akamureka agataha. Bwarakeye, Captain Ainebyona abwira Magogo ko yataye muri yombi uwo muntu wamwoherereza ubutumwa bw'iterabwoba. Magogo nk'umuntu wubahiriza amategeko yabwiye umusirikare ati muzanire polisi. Ariko se Ainebyona yarabikoze? Oya. Aha ni inzego z'iperereza zatangiye kubona ko hagati ya Captain Ainebyona na Nuwagaba hashobora kuba harabayeho kutumvikana kw'ibanga, conspiracy. Kubera iki? Kuko aho kujya kuri polisi, aba bagabo bombi binjiye mu modoka imwe berekeza ku cyicaro cya Fufa kureba Magogo. Bashakaga iki? Iperereza ryagaragaje ko bari bafite umugambi wo kumwambura amafaranga, bakamukangisha amafoto y'umugore we n'ibindi bibazo. Magogo yanze kubonana nabo, abasaba kujya kuri polisi. Ainebyona ntiyabikora. Ni muri urwo rwego, nyuma y'ibyumweru 2 Nuwagaba yisunze bwa bushuti afitanye na Tugume ndetse na Sabiti, bajya kureba umugenzacyaha Twine muri nshinga amategeko. Twine yafunguye dosiye nshya y'ikirego cya Nuwagaba cyuko yakorewe iyicarubozo na Ainebyona. Iyi dosiye kugeza n'uyu munsi iracyari mu nteko, ariko ubugenzacyaha ntabwo bukora ku marangamutima. Mu mategeko agenga ubugenzacyaha bw'ibyaha, criminal reporting procedures, iyo umuntu avuze ko yakorewe iyicarubozo ku mubiri, ahabwa urupapuro rwa muganga ruzwi nka form 3 kugira ngo ajye kwa muganga hasuzumwe ibikomere. Ariko ibitangaje, Twine arebye uyu musore yasanze asa neza cyane, nta gikomere na kimwe afite. Twine yaramubajije ati ese baragukubise, baragukomerekeje? Nuwagaba asubiza ati oya, nakorewe iyicarubozo ryo mu mutwe gusa, psychological torture. Ako kanya Twine yahise abona ko nta mpamvu yo kumuha form 3. Ikindi cyateye amakenga Twine nuko ku nshuro ya mbere uyu musore amwegera, ikintu cya mbere yamusabye kwari ugufashwa gusubizwa pasiporo ye yari yafashwe, kuko yari afite gahunda yo kwigira mu gihugu cya Qatar. Ibyatangaje ubugenzacyaha cyane. Umuntu wakorewe iyicarubozo yihutira gusaba pasiporo mbere y'ubutabera. Kugira ngo kuri kujye ahagaragara, umugenzacyaha Twine aherekejwe na Tugume hamwe na wa musore Nuwagaba bafashe imodoka berekeza ku rugo rwa Magogo ruri Burenga ku muhanda wa Mitiana. Babanje kunyura kuri sitasiyo ya polisi iri hafi aho, basaba umupolisi w'umugore ngo abaherekeze. Bageze kwa Magogo, basize Nuwagaba mu modoka kuko ari we waregaga, maze Twine n'abapolisi binjira mu nzu guhata ibibazo umugore witwa Charlotte. Charlotte yaciye ku ruhande, yandikishije inyandiko mvugo yemera ko yagiranye ibibazo mu mibanire ye na Magogo, ahitamo guhagarika uwo mubano. Yongeyeho ko yamaze gufata icyemezo cyo gukundana n'undi musore witwa Stephen Nuwagaba. Nkuko twabibonye, Nuwagaba yari yaremereye polisi ko ayo mafoto y'ubwambure yayafatiye mu gitanda cya Magogo. Polisi yasabye kwinjira mu cyumba cya Magogo ngo igereranye ibiri mu mafoto n'icyumba. Basanze ibiri mu mafoto bidahuye namba n'icyumba cya Magogo. Nuwagaba abibonye ahita ahindura imvugo, abwira polisi ati ntabwo nigeze ndyamana nawe mu gitanda cya Magogo, twahuriraga mu nzu ikodeshwa iherereye Rubaga. Ikinyoma cya mbere cyari gifashwe, ariko ikintu kidasanzwe, ikintu cy'amayobera cyabaye bari muri urwo rugo.
mu gihe Twine yari imbere mu nzu abaza Charlotte n'uwagaba yari hanze mu modoka. Ako kanya inkuru ibibaye kimomo kuri Twitter no kuvuga X, konti mu mazina y'umwanditsi utavuga rumwe n'ubutegetsi uri mu buhungiro Kankwenza Rukirabashayija yahise ishira ubutumwa hanze buvuga ngo polisi iri gusaka urugo rwa Hashim Magogo muri kano kanya. Ibi byashobokaga bite? Mbere yuko binjira n'uwagaba yari yafotoye Twine mu ibanga yambaye ishati itukura. Mu minota mike cyane iyo foto nyine yari imaze kujya kuri Twitter kuri konte ya Kankwenza. Ako kanya Twine yahise asobanukirwa umukino wose. N'uwagaba yakoranaga bya hafi cyane n'iyi konte ya Twitter. Ntabwo byari byagasobanutse neza niba ari Kankwenza ubwe wari uri kubikora cyangwa niba ari konte mpimbano yakoreshwaga na n'uwagaba. Ariko igikuru n'uwagaba yahoraga yigamba ko avugana imbona nkubone na Kankwenza. Polisi yasubiye inyuma ifata inyandiko mvugo ya Magogo asobanura iby'ubutumwa bw'iterabwoba yahawe kuri Airtel. Nyuma y'ibyo n'uwagaba yagarutse mu biro bya Twine afite indi mvugo rwose. Yavuze ko atigeze akorerwa iyicarubozo na Ainebyona ku giti cye, ahubwo ko yabikoze abitegetswe na Magogo hamwe n'umugore we Anita Among. Byumve neza, yatangiye gushinja perezida w'inteko ishinga amategeko ibyaha by'iyicarubozo. Yongeye hati ariko nditeguye kubareka mbihagarike niba banyishyuye amafaranga. Twine yumvise ibi agwa mu kantu. Yabonye neza ko uyu musore ashonje, yishakira amafaranga binyuze mu gutera ubwoba abantu cyangwa mu kuba yaba blackmailinga. Ubwo ibyo yashaka kubikora aciye kuri Anita Among na Magogo. Kuva ubwo rero Twine yahise amwirukana mu biro bye, amwangira kongera kugaruka. N'uwagaba abonye ko umugambi w'upfubye mu nteko, yagiye mu itangazamakuru. Yagiye kuri X Space n'ikiganiro kiba kiri live kuri X, aho cyari cyateguwe n'umuryango w'uburenganzira bwa muntu witwa Agora. Aho ngaho yiha umwanya avuga ko yakorewe iyicarubozo n'inzego za leta ku mabwiriza ya Anita Among. Yari yigize umwere kandi yari afite agenda yihishe. Ese inkuru yose yari ipanzite. Uwo musore wa kabiri twavuze mu ntangiriro yitwa Banabasi Nuwaheza, ngo twamuvuze iri mu ntoki. Banabasi yari inshuti ya hafi ya Captain Ainebyona, akaba yarakoraga kuri Shell Bugolobi ariko atuye Kireka. Tariki 23 Ukwakira 2023 Ainebyona yamusuye ari kumwe n'uriya musore Stephen. N'uwagaba Ainebyona yahamagaye Banabasi ku ruhande, aramubwira ati nshaka kumfasha gukora iperereza kuri uyu musore. Nshaka kumenya niba avugana n'uriya mwanditsi Kankwenza Rukirabashayija uri mu buhungiro, kandi nkamenya niba ari gukoresha page ya Twitter yiyita Kankwenza. Banabasi yemeye uwo murimo w'ubutasi. Ainebyona yabamenyekanishije nk'inshuti. Banabasi na n'uwagaba batangiye kujya basangira kenshi muri hoteli yitwa Sebyangu Inatete. N'uwagaba yaje kumubwira ko ari inzobere mu by'ikoranabuhanga, cyber expert, ko yaje mu nteko gushaka akazi kuri CID, bagahita bamuha Ainebyona ngo amwigeho. Banabasi yaje kumenya ukuri kudasanzwe. Iyi paji ya Kankwenza yahoraga ishyiraho amafoto ya Ainebyona yambaye gisirikare imushinja iyicarubozo n'ubwicanyi. Yacungwaga na Stephen N'uwagaba ubwe. Yari N'uwagaba watangaga amakuru yose. Yabibwiye Ainebyona, amuha na za nimero zose N'uwagaba akoresha. Ainebyona yabwiye Banabasi ibanga rikomeye. Uriya musore ahimba ubutumwa bwa WhatsApp, no kuvuga fake chats, akabikoresha yambura abantu amafaranga. N'uwagaba yari afite telefone enye zose, yazikoreshaga yiyandikira ubutumwa hagati ya nimero ze bwite, akigira nkaho ari abantu bakomeye bari kuganira.
hanyuma agafata ibyo biganiro akabyereka abashaka guteka umutwe, ababwira ko ari umuhanga ukomeye winjira muri telefone z'abandi, ni ukuvuga umuhaka, byari ukubeshya. Nibwo rero byaje gusobanuka cya gihe Nuwagaba asaba Barnabas kumuherekeza mu nteko ishinga amategeko ngo agiye gushyikiriza proposal, ni ukuvuga umushinga perezida w'inteko Anita Among. Iyi proposal ntiyari y'iterabwoba, ntiyari y'ubucuruzi, ahubwo Nuwagaba yabwiye umugenzacyaha Twine ko akunda cyane Charlotte, wa mugore wa kabiri w'Amagogo. Yashakaga gusaba Anita Among amafaranga yo gukwa uwo mugore. Tekereza ubwenge. Nuwagaba yaravuze ati, niba Anita Among ashaka ko nkuraho mukeba we utwara umutima w'umugabo we Magogo, aba mafaranga njye murongore, avuga Charlotte, mwigirira umugore wanjye, bityo Among asigare yikuye umugabo we. Iyo yari proposal yonyine yari yajyanye uyu musore mu nteko. Nta kirego cy'icarubozo kizima, nta bindi. Yari amayeri yo kubona amafaranga yitwaje amabanga y'urukundo n'ikoranabuhanga. Inkuru yacu irasozwa ite? Nta wuzi neza ikizakurikiraho kuri Nuwagaba, ariko mu mwaka wa 2024 wa mugenzacyaha w'inteko ishinga amategeko Charles Twine nawe yaje gutabwa muri yombi ku zindi mpamvu zitazwi neza mu nzego z'umutekano za Uganda. Iyi niyo Kampala, umujyi w'imikino ya politike, ikoranabuhanga rishukana hamwe n'intambara z'urukundo n'amafaranga. Ese wowe urabibona ute? Niba iki biteye ubwoba cyangwa amatsiko ubonye muri iyi nkuru? Sangiza ibitekerezo byawe muri comments. Nibagirwe gukora like na subscribe kugira ngo utazacikwa n'izindi nkuru zicukumbuye zo mu karere k'ibiyaga bigari. Turasubira mu yindi nkuru.